obuhingi n'oburisa nibukushibwaho Cash General Hardware. Webale munonga TV West nehinda obuhingi n'obulisa programu kandi nakwakira omurundo gundi twayongera kugaruka kubugangana tukabasa kuganira tukahazana obwenje tukabasa kureba ko twakubasa kombeka Uganda yitu ejino programme basize kutereza omugisha gwo kubasa kutambula ibyanga bitari bimwe na bimwe abantu bakatwereka bari gukora tukabegeraho nyencha kale nito tukabikora amataka gitu wowe inita kariceno basa gukora ki wo inita karahango no basa gukora ki ecyakubasa kwisa entasya kutari kushita mu karengaro rero nyencha kare okatandika ngo government tuyambe nebanyeta Edmond principal farmer ejino program obuhingi n'obulisa elizoba nyemerire omuli ntungu omuli Nyakitunda Isingiro district tuzakubane tuganira n'umwami Nicholas no muhingi rurangano mu cyangeki atwira mu byo kuhinga emboga na hingo butunda nebindi natuenda kumanya ibintu akabitandika ryari twaza ku rugo muri Nyakitunda nitubasa kwegayo ki tubase kwaza n'ubwenge turebe ko twabasa kugenda mu misho aba Cash General Hardware nibo bari kuteka kasente omu programage twegiteho. Inde Nicholas bahugukire kandi cyaro ekiri bakitantungu West Sale omuri Ntungu Parish Nyakitunda Sub County egombora ishaza Isingiro South. Konka kacyo kaka koyina baketangu ni Mukonyore Akaru Mukonyore bakita Mukonyore omwami Nicholas nubwire ki obu watandikire milimeji kutandika kuzomba byo kuhinga no kulisa na munongo kuhinga na lebe nyanyo inemboga ineki n'ibintu wiro ukatandikota kuza karurengoru ebintu bikabitandika n'abazire banyinsirwa na muto omupitu ahwaho nagaraka nabikundise bwishomero tukushomayo science crop science ningashi crop husbandry kuna argo mu ishomero nabitekamwa mani hate namara emyaka ena ndikore ibintu ebi kubitamwa mani konka ncenda kongera mwagandi oine myaka enga Nicholas ni myaka 26 mukore milimeji watandikota ukatandika kuhinga kintu ki to be inspired ukagaruka ukazo mu kindi ukamanyura tate ki kuna kitandikire nayitaga kongera he iki na leta neki mpora urugendo rwe iki natandikireho kuza kuzarwa kwetegereza tata kabana hingo butunda nangwa no mu cyaro mu mugomboro na manyo nkobe na hingo butunda nguma ndo kwa kubikora kuna kite myaka 8 mpitu natandika kubyaro butunda kamwe bubiri mbisimbira bukura konka buryo bwo kurya konko bwa hati nyino butunda bwinji buhika ecweka cha eka kandi nintamu kinkweta ngo ni technology ningashi obukoryo kuriko ngo ahamwanya muke nato butunda bwinji kurugira style eyinkoresa inda kore cyo kutura cha famu yawe ohinga enyanya obutunguru cabbages entonga noreba no kubiri ejine mitumba harimo muhogo ebitekere carrots cabbages mwene twete mujungu ni intercropping habwo kuna shumira kashanga monoculture is a poor farming practice oine kubijwanza kugira ngo ekikucyakufa oboine kiriye wateme kitoke oboine nebihimba ahamwanya ogogwe obutwarize kutekera kimwe uko amataka gafunzire tokatunga itake ryo kuhingamu ebihimba ukatunga ryo rutoke na nebindi no bitahamwe obikorera hamwe oshanga watamuka manyuwa yayamba rutoke na nyanya nkeze zirimo intercropping tarho ebihingwe biri kwita bitahi byabyo haro bihingwe kwita bigenzi byabyo na munonga ebye mizimiringwa hatinka wato mu runo rutoke tokata mukava kedungu zikwatane wazitamu orutoke ruza kusisikara notamwe ibintu byangwi ningashiza zabire cabbage uzinaga vakedo uzinaganaga ahana hari zakwatana urutoke nerufa konka twagamba nk'ebihimba byo tibine shunga wabyara kare
ukabisharura kare injure kagwa mu kashanga byarigiremo nirugumiza muri tukintu rugenda so mbwenu no byara munke bihimba za muhogo ibyo bikirisi ebirayite bitakunyamiza iminjo mu itaka nekirisa nangwa na right twita ngo competition for water light and mineral resources bitakukompetinga munonga nekintu echo nka vakedo ne competinga munonga na norutoki obuhango bw'itaka ryo rukoraho n'ubuyingana ki obasizo takurukolesa kumanya ngo kuntire echo ko nataye kikurugabanisa mbihingwa byawe obuhango bw'itaka itaka niriki ngashingiye ngo nirike munonga konka science yinashumireho niyo ndukwejonesa kutamubingi mu itaka rike cyane nagambira ngo intercropping kute kintu mu kindi nubukodyo cyo bwo basize kolesa ko muntu boye tandikireho na munonga omukwinga nyanya ubutungu kabinalebone carrots amwe na n'ubutunda nabwo n'ubuntu cyo byo kujyote kinyoku natangiye kwinga ubutunda kinacitandikiraho kinareba ninkekora nabande no bakikopa kwanje hariho nkeshi turi kweta ngo ni mobile nursery bed hatu noshanga wata a bed ahansi nursery bed zanyinji ntuzikora ahansi mu itaka oshanga imbere hatera hasi iskara mweno kwata nkekidomora ukishara utamwitaka n'urwezo manyuwa ubuhunduguru bw'embuzi ningashamasha ukitekaho utamwimbo yawe umushana gwakanya munonga ukihaho hija nko rubare ukihaho wenda nutana no munju imbere yaterera no shoza hero mweno ushanga ngo bed yawe ubwire bwona twende cyo rukwirarikira mobile nursery bed nonda kungira ngo hate niyo system nungi kusinga nursery bed ziryo mu itaka ezitari mobile negikiraho habwe nshonga ebigwerezi nkomushana omuyaga orubare n'ibindi waracyaba kari noto umwanya ugura safe otankansi kiti wenda notana no munju empinda hinduka yo bwiro muri singiro batwarize takubasa kwika aha kuhinga mukaraba omucyanda mukaraba omumeshana mukaraba munjuranya mwinje zukugwa naki empinda hinduka yo bwire ekabambi na munonge nyimaho konka nkaza kushanga nashanga ngu ekimera kusisikara kikafa kikahwaho ni washanga kitine mani hazo muri yecho ariho rwezo urutukufuhira umuyigo umababi ko kurufuhiramo turimo rwezo nka rapid grow boosters na green organic manure ko kurutamo rwezo rwo ekimera kiguma umushana tugukora ekimera cyo kubi nuko butundo bunkuhinga tinkutamizi nakamwe konkate bwine shunga nangwa nabakushera ushanga bweka kusisikara konko bwanje mwaburi green ubwire bwona omuhinji we nyanya nibintu byashemeye gukora farm bintu byane gukora no kurebwa ngo yatere cyo kubanza no atandikira hakasigo akatereza akoraje bediye hariyo mu itaka atereza itaka rye atamumanywa ningashorwezo urwakasasiro ningashamasha torwezo rwo maduka urutweta ngo inorganic manure utamurwezo urwa compost weza kugitereza ureta obusigo bwawe obusigo bwo ningash ubujuma kambwe to bujuma seeds nozo munyenyu refresh ubwihamu ukibwihamu bukiri bibisi ubujwanzya n'iju ubwandika iju ryo nirikora inkombazi ningashite fungicide ishitwasa kweta mu iju ryo ngo ni wood ash nirikora inkombazi wabale munonga reka tuzomuka humuro ko kubanza tuza kubantongera kutandikira mu cyuka cya kabiri obuhinji no bulisa program kandi tuyino mwami Nicholas Kuruga umulisingiro district turiyo no tuganira nawe ariyo natusomesa na munonga aha bikwatine no kuhinga intercropping kumixing ebihingwa mu itakarike kandi yatusomesaho na kimwe habinte bitushemeye kubantu tumanya munonga akabi akaryo mu mibazi eiturukolesa in case waba no hinga products za export ukakolese je mibazi yito itukufihiriza nebindi akatale no ba wakarugamo omukicyeka cya kabiri turiyo tuzafamu yo butunda tongere kureba embozi ye Nyamurungi.